into trouble cry catch him this year no or say yampa oh yeah your friend is say onya moja ko jira ne trim yes enti no yeah no o fie ana omko ye operation ana oba fie obedidi wie no ana o sanko we your friend say me be ompo ye na moja ne san free ho ba nti moja ni free ho ba no ana mo ye fast esande ni ko hospital omo de ko hospital no ana omo de ko intensive care omo de ko intensive care no ni yiri si gan wura wa no apam girl no so wonko oh ti wa no okay oh yeah no pam doctors for no so wonko wa no the whole things are oh ana omo ko hwe omo sound we your friend say omo ko ye no operation bi ho na one man kasa bi mu na odi ewu so it's confirmed. Now, that's what the hospital 5 days. Also, so na say anope ya na happen. I am not paying no. Yeah, na kalo supra catch me. Into trouble cry catch him this year no or say yampa oh yeah your friend is say onya moja ko jira ne trim yes enti no yeah no o fie ana omko ye operation ana oba fie obedidi wie no ana o sanko we your friend say me be ompo ye na moja ne san free ho ba nti moja ni free ho ba no ana mo ye fast esande ni ko hospital omo de ni ko hospital no ana omo de ni ko intensive care omo de ni ko intensive care no ni yiri si gan wura wa no apam girl no so wonko oh ti wa no okay oh yeah no pam doctors for no so wonko wa no the whole things are oh ana omo ko hwe omo sound we your friend say omo ko ye no operation bi ho na one man kasa bi mu na odi ewu so it's confirmed. Now, that's what the hospital 5 days. Also, so na say anope ya na happen. I am not paying no. Yeah, na kalo supra catch me. Okay. Yes, see ana kalo catch me say nipa obe no o ye ne cousin wa confirm so wu moja ko jira ne trim. Oh my God. Ntom ko twenye ana anko yi ana omo san ko twi omo san den ko bi ntom yi operation ni be 2 times ana we went bank as a no but it's confirmed from the resource. Yeah, Carlos is see ana me Carlos e freedom ka say pick me up no Na on any cousin Ben na Carlos confirm free no. oh metima je kakunidi ana me ma send am us. Ah, okay, because minimum crop for nyina ntino. Me je ni di ma test am us see ah me be fish ma test am. Because me mo musi see ana me no ma di nkomo a me pese me kan liter no se me tie de eko. Minimum ba na ne yire no bekino. Minimum ame. Minimum ne papa. Minimum sugar to be o mtisi nyina ya nanti anye ne ntino. We've been so many things. Yeah. You know. Sa ono cousin na o kan. We no Adwenpahene ne de. Ono ne cousin ni ha. Bekino abusua na wa ha mo. Adwenpahene de ono ne papa wo fi ne maame so afi ne maame ko wu ya che. We bia na ye friend e na damfo. No, because according to Carlos, also on Adwenpahene ni cousin that was say busua long hands. There na say Carlos on Adwenpahene o manya beef pen. Yes, but also no nim say cry name. And na see e ka se wo wi bebre na ase wo wi. me kura na me si onwu wi Very sad. Very sad, but the sadness a wom and a din say and a din boni a woman bro naturally. And in a very sad a o wo da mansa kom obi a bewu abrewa bewu akokora bewu akora bewu na ade hia kese e wuwu achi asem ene ne ade hia sese ne yiri baki okopa ne maame ne papa achew no akoback to abusuani mu ana se obetwere ba bi o twere because mitietie mbebre a sister bi kura che se besi nne matietie mu a sister bi kura kire say besi nne beki kura mfa ne papa enye ne fault e fele na ache no
Wafele. And you're the fault. Wafele of home frano. I failure na action no. And grandkids and kids me and sa. Or Barbara che when you're adwuma da wo. Wonim si resi ye adwuma. Afen wo be start abrabone foforo. Ana yesi wo we si wo afen fana wo. Okay. We would dear na enyama sebi. Guy ya your Facebook your blogging time. Enye easy. Na obiso wa TikTok asi oba betwe no so comment section na. Se nusu be nyina te say boy ye we. Jo. Sa wanzi sa nusu ban. Only dia pudi na mkwem. Others ewo ni de se ho. Ewo da mansa kom. Akora bewu penimu bewu abrewa bewu akora so na uwu achira sam no uwu achira sam no at least wo ye nipa bone fo kora na ye nya nipa be 50% and 40% no mo kan watsam pa boy bibia odene gaw bibia odene gaw eke enye easy but the way we sit to na so be ma ho she but girl no crap o jane papa ni maami ni nebusu nyina wo ene boy no kwatena eke asana ye me say Adwenpa wo yi wa hom say de musika se moja gina ni tirim ene ye sakopam ye broni be ya dia ye mistake e wo be say mistake wo ho eke enye ye can Germany operation e the best eke mistake operation no mo ya Adwenpahene a e sa ba ye e di to eke enye ya enye ya enye do to yes eye do to Germany abonte so broni be pamuti ne wakọ say mo just say nyini no and o sakọ me say eye spiritual attack okay me say me kwa ko hwe me phone ba ko no so videos amo so me best no kwento mo ye no operation why ana me ken say broni be your operation a flip it na for what's happening na be say ya reeki e be ye ne say ya re batanye ya re so what I say eke me say no e de ya re na videos ase no me say a spiritual attack now so and I say the more na wo ham no na say wo pressure now so unya pressure enti no say ya si fa ye niema bi na nye on say me aha we enye life we nko e na nema hu life ama me ense nyina obi an ka asem pamfa no ho obi an ka asem pamfa u be ba betena wiase na u be firi wiase ya u be ko na unye ni obi an ka asem pamfa ho efe ni papa no so na ye be ka no so no a na edie ye ji akatu ya ka se heaven no akatu ya ye gina sasi so ansana u be wu awu ya katu ya ye be gina sasi so ansana ye be wu ayewu enti no ye no ma bia ya ye nhwe ye ni ehuru ba bia ye firi empo se wo pese Ghana sesa enya atendidie ne ye sesa Ghana enya atendidie ne ye sesa Ghana so enye obia wo pe se enkunidie anase empuntuo ema ni krom nya atendidie nko a na empo se ye pe Ghana yie na se ye te ha na ye nko a ye de kasa nko a na ye kasa ene ye se ye nko Ghana ni enko fight for Ghana yie dia ebede na Ghana etima yie ohine ntimi kakra metimi aka no me da se na emitwa Ghana yie na wo pe onya ho sisi Ghana na ye de sa Ghana no ya ho ko Ghana na ye de wo so yire na wo mante Ghana eti Ghana na open yie yo no open yie yo for there Ghana na nkasa wadi amanfo atam aye se Ghana na eda ho wantimi a Ghana na we sisi Ghana na nkasa waja Ghana hoko waja Ghana hoko wantimi afa Ghana nkobi Ghana da ho enti mumma yankwa ho kakra yankwa adofonom ye nyina ye bloggers emu ma emu mema yemfa Adwenpahene wei a wawi etutu ya na monsi ye na yesesa ye niema bi mu me ka kira mo me so be ka ho bi Jena ye bloggers or social media no so emu ma ni mu mema yemfa Adwenpahene wei enye etutu ya na monsi ye because
How are obi be wo? Na ye nipa 30% kura enka na asempa. Didn't want dance pa. Di obi abeka bi abrante we. Sa din we no. Time kura. Sa din we ye di we to abrabo so a. Asama no kwa wunya baby no atena. Sa abrante we. Abrante we. Edin we abeda wudi so. Na kanipa wu a enke to de waye nyina gu. Na kia ka sempa because de ye ka na sasi so no ene na ye ka omo calculate ne de abu ne bem ananefo e wasamado obi asole na Adwenpahene ye we o na Adwenpahene ye we o enti wuti hanom a me ka chem say 2025 a ye wura mu ma obi ma wabeboa no ma obi meka wo ma obi nya obone asa no ye nipa ne bone ana asam so beto na wo fa bi na wo ka ne kwaya wo akasa no obetimi bibi ba obetimi afa wan dai adwane ana asemeto na obi afa eka no enya wo kwa kotake nipa kone de ono no ka wo so kire wa adwene na sese esuma bata yakoma ho wo ye wo dwura ye kra ho boni aba ya adwene mu eti wo mistake wo bi na o tisi wo so unye nipa biem sese ye the social media no akọ different level. Ye be 2025 maka say 2025 no e mema na omo na ese so omo ye bloggers omo so live e chacha shintem be ka asam bookings no omo be wusa me be kai ho asem omo wusa e to Adwenpahene ko mienu so be say wu enche e mema mienu omo so live e wo social media so be say wu enche na e wo no so nya wu a e bobo wat wo e ye yale bi se me yale me e krim na kiri wat wo no fe 2 days 18 na woda ho no fe 1 day 18 ayira press so akere so na 3 days 18 na wo sene momia fantu ye hofo se eye wo na wu ya se ye wo na wu ya ye be ka ho asempa nso ana ye be ka ho asembone nso ana che se no amene nam sa ebi kura so mu koda nyame ase ebisi wo mu koda nyame ase Sunday wo mu koyi awrade aye wo mu kobo akohoma wo mu kobo afole ebisi so wo mu koda wo mu bosom ase ebisi so wo mu koda ensu a wo mu ko so ase na che so tim sa branch we enipa pempem enen edinanam wanam na finally monkey go to market no go return finally monkey the cross and a team we munim nipa odo a wo mu beda abosom ase wo mu koda nyame ase ene ye ka asofo na nya asofo nyina na firi nyame o asofo bi wo mu di nsuo na ye adwuma eno se okoda na se munim nipa wo mu de akanyade e koda ase se Adwenpahene wuo munim nipa busa wo se wo so nipa sai ene de wakọ baabi enipa sai na epa odanfo 2025 ne ye bie ye tutu ye na monsi ye ne hye kwaye be fa so a ye be ye blogging adwuma